jago senama golok. Anu puang tuku biasa mondo ko bulu sipong kana reka mureku batu-batu lotong anar batu-batu lotong sani upake letuk makokoe ya tomi nak dimiseng ya puang anu Pak Bere pule mureku wak nimbang. Oh jadi makuro di jadi Pak Bere ya ro batu-batu lotong pole ya seng nimbang ya ro batu-batu lotong anu yan rega atau anu ti mi bawang kloki mak golo ya ro batu-batu lotong jadi ya ro batu-batu lotong maraga rita bentukna malebu puang ya ro kalau pake ulepe-lepe na potar ya wana kang guluku na pakala magolo pamakede biasa mureku ya ro kalau umpake na angera lalu lepe na saba itani guys biasa jiliuk si setu jagoku puraku manu. Oh jadi makuro di jadi ero batu-batu lotong anu lepo kalau pakai ma anu dengan ding dena dipuang pokok ya min misengi dena ding ero batu-batu lotong cukup ya mina dimisengi namun si agak tahu lo pakai di dena ding del lepuang ya mi jadi namu ibalo ya batu-batu lotongnya itu elo berengi ku tahu ya batu-batu lotongnya namu si agak lo nalangi tahu namu saya di miliar ya batu-batu lotongnya atau nanti gato lain pakai jago toko ya na pakai batu lotongnya dene dipuan namu si agak namu 7 miliar namu si agak nelo nalang tete delo marengi puang pero do pura mak kada mureku ikona na semiseng dena anu na ding jalan. Oke terima kasih. Itulah tadi wawancara langsung dengan Messi yang berada di Bulu Sipong tentang batu-batu lotong yang mana dia jago kalau menggunakan batu-batu lotong. Baik, Dignikan. Oke, terima kasih rekan Jandi. Itulah tadi berita langsung dari Bulu Sipong.